Beli baru ki viewers saya sempat hari ni ke video ngini page habai di badi kubor laikam. Te shwa bangan peni lani shwa bangan batai pi shapang gini ki kubor laikam akwa ban kerpat shapi ki baru ki viewers sumha wanam klet ban share like ban subscribe na kabanta ki wei padi ki video habai di badi kubor laikam. Le matang ini pino ya kini ki boleh kam ke bedai jong ka government post kata hapo ka MSDMA lani Meghalaya State Disaster Management Authority ka post hangne kidon lightly ki kerteng jong ka post kaban kong ka di ka post LDA lani Lower Division Assistant ka total number of post hangne kidon atli ka salary kan daily wages under skill category no dada pimsutu kane ka shong kat kum ka dor balabu da katnan laborers mo kata kalabu ki skill lane kita ki unskilled but ki semi skill mo di kani kan be kita ki skill category lakum no drus pa entah no but the qualification can be degree i candidates ke bela pendep ya ka degree de kila pan apply ta ketika post LDA kata harkat ka diploma in computer application no de sai chisin nganong ip yang ni ka salary kan de in ken sngi be no in ken sngi pi pi 13 kan no sngi te kata kum ka bai no nangta age lani ka rata ka ba phila ban apply nam tai kini ki post kan de khat pradu lai puar but sans nem ka relaxation nam tai jungi ki kasi date of interview nam ta ka ti post LDA kan de ha ka live ho tarik benai banangkong arhajar arphonre kata ha ka por ship ho shiteng dan step de kani kan de be direct interview mdan ye no dan test dan ni dari direct interview dilit hakati ka tarik nakabanta bapinyo bantri hakati ka MSDMA ang lomba ka pus LDA ti ka venue lani ka jaka ka ba panlong ya kiti ka interview namta kiti ka pus LDA kan di hapo State Emergency Operation Center Laishumier Shillong mo kan mau ha hapo State Emergency Operation Center Laishumier Shillong kata kati ka jaka ba panlong ya kiti ka interview kabaar namta ki storekeeper kadon kuwi ka pus qualification kan di class 12 pass lane HSSLC pass harangkat bat diploma in computer hi hangteru nangta ya date of interview hangne pade kan di artarik benai baar arajar arphonriu but ka venue kan di hi haju State Emergency Operation Center Lashmir Shillong mo but hagiju ko por ka salary lani ke jingsiu kan de hi ka daily wages under skill category kumju hi kumbasiu ya kete ki nong 3 LDA hangneru kinsiu be kunta mo kinsiu do nong sngi but kabalai hangne kan de nang tai ki DEO lani ka post DEO ka don lightly ki post ka qualification kan de HSSLC pass harangkat but computer application lani diploma in computer di namtai DEO mo but ka date of interview kan de haka artarik benai baar ajar apnriu hak post teng men step but ka venue nak benta ka interview kan de hi haju State Emergency Operation Center Laishumer Shillong but nak benta ka typing test pade ngaklem tho hangne reina ka benta ka typing test pade lapelong hapo ka hall jong ka Information and Technology Department kabaton hapo IGP Shillong mo kan mau ha test jong ka post DEO kan mau ha kata ka typing test kan don shwa ka typing test nadu ka por shipho baji hadu shipho shiteng ban nadu ka por shipho shiteng pade pinyo ya ka interview clear
nak benta jong pi kiba kwa ban apply nak benta kan ke post do sai sin nganong e pi kan don shwa ka typing test ha ka por shi phau baji thik ha ka hall jong ka information and technology ka badon ha IGP Shillong but hadin shi phau shi teng pade pinyo se ka interview tetang kiba one shakmat kinyo banle ya ka personal interview direct personal interview mo but nakabanda ka registration jong ki candidates pade ki bakwa ban apply ki a name of post befer ki bangala de ban pensngau kan de nadu kapor khandai steng sorry nadu kapor khandai beje men step hadu shipho beje no kan mau ha nadu khandai beje hadu shipho beje kan de ka registration kapor bapinde ya ka registration telada people ya kata kinu pedyang shu ya pi mo namar ki post ru ki duna te sumba ban lej hashwa kati kapor kanang bupinla ban register yelade ban lej nak ka interview jeng te ki post prepare ban nak ki jeng ti babnia hila ruban phone hakini ki dembar bangla de ban driu not khandai ar saw san iwe a ban shushuru lada pikwa ban page benia hakabe bat ka notification klik ke link ke bangan sebut po description box page nak benta ke details jong kani ke notification advertisement jong kani ke department MSDMA pinsatif lut ya kucing dan kam paro de tangkata ya ke bede bat kani ke kubor like kam ke bamenta de suggestion ngalong pi wanung klan and share like and subscribe but stay tuned nak benta ki updates lani ki upcoming videos hak bede but kubor like kam bless you